iki kigo Bright Scholar nibo bantu ba mbere batangije ibintu byo kujyana abantu hanze kwigayo cyangwa gukorayo. Bano bantu rero bivuze ngo baracyanayoboye. Tega amatwi babyeyi cyase muntu ukeneye kwiga hanze. Waba wifuza gukomeza amashuri mahanga? Gana Bright Scholar Center Rwanda imaze kuba ubukombe mu kohereza abanyeshuri kwiga muri Amerika, Canada, Ubwongereza, Ubushinwa, Pologne ndetse n'ahandi. Tugana uyu munsi wihitiremo mu mashami arenga 500 tugufitiye mu cyiciro cya bachelors na masters. Tunagufitiye partial na full scholarship programs by'umwihariko muri Chypre kuva kuri 50% kugeza kuri 80%. Tunatanga service y'amatike y'indege. Nawe wifuza visa ya business cyangwa tourism yo mu bihugu by'Uburayi, Dubai, watugana. Dusanga aho dukorera Kicukiro urenze gato Sonatube ugana Rwandex mu nyubako ya Lotus House etage ya mbere. Wanaduhamagara kuri nimero ziri kuri ekran yawe. Haraka urwunje. Cyakoze iki kinyobwa nimba utaragisomaho nta gahunda uragira mu mujyi. Bafite ubunararibonye bati umutsamu tsitse wowe unyweye n'iyitsamura ngo atsikire. Urwunge genda uri kwisi. Ukeneye kurangura nimero niyo duhamagaraho. Ayo pasi mambo vipi nuko tugatangiye. Urebe filime bakise gute ndacyari namba ono narababwiye ngo kirazira ku mwami yatanga ikamba gihumeka. Izi filime zisanga ku gasoma films.com STX Films. Rebe dutangiriye ku masi. Kudutangiye filime yacu aba bose nabateguye bagenda bamena mu mufungo bavuga ati hano hantu hagomba kuzagurumana. Mwibutsa Sandalord bimeze bite? STX Films presents ku gasoma films.com barakwereka kuri no mu rusengero. Family members who are struggling. Ntago tuba twisanisha n'abantu muri famiye n'inshuti zacu. Bisone ko muri busengero rwacu bumva bari bonyine abababaye. Reka tubereke urukundo maze bano bahungu tubohereze Imana ibakire. Oni John Randolph DJ amajwi karimo ikibazo. Icyo birabaye n'abana bari bagiye kujya mu gisirikare. Kylian Jacobs ni icyamamare muri hangana arimo akabazo kamajwi dutangira. Barakwereka urafashe moto asa hakunino hatagira ikintu kigucika n'ijambo kuri ndiyo bigeze ku kintu bita gusobanura ibyo nize superieri nza no gukomeza mbiminuzamo. Ikigo cya gisirikare uyafayo ni icyamamare uyu mugabo shawo aza hakunino. Ndagira ngo ukurikire filime. Sana umwitozo urakorwa abasirikare bafite ukuntu bakoresha umwitozo bakarimba bakiri fiti. Hano warwana urukaguru kacitse. Turagusenga Mana aba badutunga inkota kugira ngo ikiza kiganze n'abakora ibi bive mu nzira. Dusengera abo ngabo baturinda. Nyagasani imiryango yagiye ihumuriza abagabo zigiye ku rugamba. Impuhwe zawe zigume ku bana babo n'abasirikare bari kubasingira bagiye ku rugamba. Imana ibaho umugisha kandi barinde. Imana ihe n'umugisha Amerika. Amen. Uyu mugabo nawe n'umusirikare twamubonye mu rusengero n'abana bari gusengerwa bagiye ku rugamba. Babanje kuza ku rusengero basengeri. Barakwereka muri iryo joro wa mugabo n'umusirikare mbere yo kuryama arabanza gukora ka siporo agashyiraho akantu. Usanga umuntu amaze imyaka ibiri atarakora siporo we.
kadasaza kandi ngeze mu myaka 50 na ariko iyo ndebye ubona kure fresher imwe mfite ugira ngo ndagasore k'imyaka 10 na mugabo aza hano kora siporo rebe gusa ntaseka menya nta kintu gisekeje arabona kwize umugabo ari ahantu yaje agufatira ikintu cy'igishinge ndagira ngo ukurikire filime iyi filime yaciye ibintu hirya no hino ku isi The Contractor mugabo jano yitera ikintu cy'igishinge ni mu gashyamba yaje yiruka ajya yikubise ikintu cy'igishinge afite hano ikibazo mu ivi rangije turunu rw'urukovu mu ivi aza hano ayambaye twekuteri twe hano yifatira ku kantu k'agapolisi ariko yandika agira ati iki n'iki n'umusirikare ndagira ngo urebe filime z'ubwenge ubundi ntabwo zitangira n'ibisazi Joe Biden ejo bundi yari ari kuvuga ati kuva nareba filime iriya filime yavugaga sore barakwereka muri iryo joro yakije mutarongera caho bimeze bite sore umusirikare yaguze ikimoto hariya agendaho yaguze bajaji ko cya mitsingi aza hakunino ziriya mbwa do ejo bundi naguze imbwa ariko nabuze izina nyitawe mwampitiyemo izina nyita cyane cyane riba yari iry'umuntu byaba ari sawa agahira rimwe umugabo arangije ahantu yitereye igishinge yaravuye aza hano umugabo aratashye twabonye ukora siporo akajyana mu ishyamba akitera ikintu cy'igishinge aba afite urukapu arahetse nyaruguru rurimo imyenda ye umugabo ahita agaruka mu rugo muze kunyandikira mumbwira iyi filime imbwa tubonyemo ko isa nk'iyanjye tuyite nde nabuze izina nita imbwa mbari sinashaka gukangura n'ubundi nari nkanuye ni umugore n'umwana imyitozo yagenze ite madamu iri joro turaryamana se uyu mwana arakanuye uyu munsi ntabwo yize ni kuwa gatandatu none se kuwa gatandatu ntabwo biga guhera muri 53 ntabwo kuwa gatandatu abana biga uyu mugabo waza ugasuhuza papa na akana ke kana kaba gasa nk'akatisanzura kuri papa ubundi kirazira abapapa bubu nibo mbona abana bisanzura ubundi kera nta mwana wisanzuraga kuri papa kinjira mu rugo yahitaga kubita umwana bagihurushye kugira bamenye ko ari intare mu rugo ariko abapapa bubu mwana araza kuyambira sikabona ariyo mpamvu basigaye batangira kunywa ibiyobyabwenge bakiri bato kuko bazi ko ba papa tutavuna kirazira gutaha mubyeyi uziyambira umwana ataha umukubita ikintu cy'urushyi inkonji ku buryo ahantu hose azajya barazajya ahorana ubwoba avuga ati ubu nta kosa nakoze akwereka umugabane ari gukina n'umwana do akana bakazanye hano bimeze bite nugira icyo ukenera ndaza kuba ndi hano umwana wanjye akana papa yakazanye mu mazi koga buriya akazi karakorwa ariko ukagira umwanya wo kuvuga ati reka mbe ndi kumwe na famiye tube tureba ko ubuzima iminsi yicuma yaje hakurino n'umwana uriteguye akana gasigana papa winsiga oya oga ugutazabe mbwa akana za kwigisha koga hari abantu bari kureba iyi filime bashaje batazi koga uguze hano oga akana papa ne kanwa nka karindwi karoga oga utazabe mbwa wacana ubusa ubwato buruhame papa ari kwigisha umwana koga urabikoze Jack kana gatangiye kumenya koga ku myaka 5 nari nzi koga kurira mu gikoma cyava mama hana bari kubafata ka video nanone papa twibiri kandi ubwo bagatembereje bagasohokanye nafande 907 months. Akana buri munsi baraza hano bagapima barebe nimba kari gukura kagahagarara hano bagashaka rongo ejo bundi bagacaka rongo kugira barebe umwana arareshya ese ari gukura cyangwa azakomeza ngare nka Didier Panda kandi ari umuntu w'umugabo Didier Panda areshya n'utwana tw'imyaka 7 yari kumwe n'umwana wanjye w'imyaka 10 ugira ngo barangana nari kugenda yumva message zasizwe muri telefone ye
James bari kukwangiriza weekend Sio agiye gusuzuma ikipe yose nawe uze kuza afande wabo agiye gusuzuma ikipe yose y'abasirikari ngo nawe aze kuza abasirikari barabasuzuma buri gihe amenye ubuzima buhagaze gute datinze uyu nawe yajana basuzuma ubuzima bwe buhagaze gute ko mzima James hapa injira bagupimira we uyu James hapa uyu mugabo ntajya aseka nta kintu gisekeje arabona ariko discipline no mu migendere imbere y'abafa nde ukabanza ukabana byose ni discipline no kubaha abakuru arabana ati sergeant arabanura uyu ni CEO Robert Lieutenant Robert waje ijwi ryawe rifite ikibazo Great job with the rehab. Thank you, sir. muri rehab witwaye neza Lung precludes high altitude or underwater operations. ibihaha byawe bifite ikibazo iyo uri kwibira mu mazi yasuka amara igihe kinini Rotations in 5 years with that lung. nakoze amaturu imyaka igera muri 5 ngiye noherezwa kuri misiyo kandi ibihaha byanjye bimeze uko mubivuga ngo ntibimeze neza Blood work came back filthy with stanozolol. amaraso ye twasanze ibibazo Propionate and HT. twasanze hari n'imiti wagiye witera ya miti ifasha abaterete nyine kugira ngo bagire ibaraga Should have known better. mbega uyu musore ntabwo ameze neza afite uburwayi bwinshi none uyiteye imiti I have no idea. iyi kipe ndashaka I kuyigumamo was encouraged, but I want sinzi umuyobozi wari uriya impamvu yatumye uguma mu ikipe ariko njye sinakwemerera notification of your special forces tab, and although I disagree with your choices, I'm not going amahitamo yawe njye ntabwo twemeranya ntabwo waguma mu ikipe yanjye with an honorable discharge. wirukanywe mu gisirikare Benefits which include your pension and health. ndetse nta na pansiyo uzabona nta na siranse y'ubwivuzi nta bwishingizi mu kwivuza kubera ibintu wagiye witera kuba wari urwaye ntuve mu gisirikare cyangwa ubimenyeshe yagiye arwara agace kari imiti yagiye yitera imwe yongera baterete ibibaraga nyine iyo miti usanga n'ubundi bayifata nk'ibiyobyabwenge baramwirukanye mu gisirikare none nta na pansiyo azabona ariko kuva mu gisirikare warwaniye igihugu nta na pansiyo kandi arashaje nta pansiyo nta bwishingizi mu kwivuza bamwirukanye mu gisirikare Nyagasani umusore baramusezereye mu gisirikare yarwaniye igihugu yaje hano mu gisirikare bagenzi be bamusezeye mu cyubahiro idarapo barabanza bararimanura nawe igihugu buriya gihoza ku mutima buriya abasirikare igihugu tuba tugikunda by'umwihariko arabanza igihugu arakibanira hari imiti nagiye nitera ku bw'uburibwe bwabaga buri mu ivi ryanjye babibonye mu maraso none banyirukanye ayo mategeko mashya leta yashyizeho ni ubugoryi bari bamaze imyaka myinshi nta muntu n'umwe basuzuma Nyagasani umwana ari kubyumva umugabo yaje kubwira umugore ko bamwirukanye mu gisirikare biba bigoye umwana ari kubyumva biniki abo ni abatwishyuza ba debt collectors gusa ndaza kureba ikintu twakora umupangu twazana twishyure inyungu nangahe tugomba kurenzaho 18%. hari akazi hano hanze ariko nzakora kakaba amafaranga mazima ugakora se ugakorera abantu mu bya gisirikare ibigo byigenga wambwiye ko ibyo bintu tuzigira ubikora ndabizi ko nabivuze hari amurambere kusanga ari ibigo bya gisirikare ariko byigenga na leta ikoresha kavuga ati abasirikare bahora mu myitozo ariko ari ikigo cyigenga leta ikagikubita amafaranga ati mugiye kujya kwataka ha mugiye kujya hana umusore umugore akamubwira ati ibyo biri ko ruvuze kutazigira ubijyamo mbega bakora nk'aba mercenaries abacancuru wa musore dukurikije akazi wakoreye igihugu uri umusirikare w'umuhanga cyane wagiye uhabwa ibihembo hari serivisi dushaka kuganira nawe umve kuri serivisi bashaka kuganira nawe ibyo bimaze kuba cyaje hakora ino amasaha y'ijoro mu gicuku umugabo kubera na stress burani depression bamwirukanye mu gisirikare nta pansiyo nta merekeza ariko ari kwibata ari gusana inzu ndi gusana amabati yacu mbere yuko ikirere kiba kibi ku ishuri byagenze ute wamanuka wo n'umugore ndacyafite utuntu two gukora sheri hari ikintu nshaka kukubwira banguka nuna hasi ndaje Brian Mason yagiye Mason yapfuye navuganye na Suzanne Nyagasani Mason nimba ari inde simuzi uratekereza iki
Mason ngo yapfuye ubu Mason ntabwo tumuzi It's tomorrow. ejo bazashyingura Maybe we should call your mom and see if she can take Jack. hamagara mama wawe ejo azaza atwara umwana tujye gushyingura No, Brienne. turajya Brian uyu mukobwa yitwa ngo Brian Go to another one. njye ntabwo ndi bujyeyo urijyanayo upfuye ngo yitwa Mason umugore ejo ntabwo azagera usororo gushyingura bimeze bite umugabo avayo nakubwiye ngo izi ni za filime z'ubwenge urukura ibiki What? iki Roof in the middle of the night. saa sita z'ijoro ku rusenge ukora iki ku ijuru y'inzu Fixing the roof. ndi gutunganya urusenge umugabo afite ikibazo nubwo aba yihagazeho nk'umusirikare atari kubigaragaza ariko bamubabaje aho uzi igihugu wakoreye bakakwirukana nta merekeza nta bwishingizi mu kwivuza That's exactly what Mason said to Susanna. amagambo uvuze ngo umeze neza niyo na Mason wapfuye yabwiye umugore we Suzana mbere yuko apfa ngo umeze neza My father. njye ntabwo umeze nka papa wanjye umve papa uyu musore menya atari umuntu mwiza uyu musore yahise atangira kwibuka akivuga ngo ntabwo ameze nka se yatangiye kwibuka ari umwana bari kumushyiraho tatuwaje yari akiri muto hakuno bakana tu papa wakungurira n'umusirikare yari yajyanye icyana kugishirisha irushaho tatu kugira ngo kitazaba imbwa darapo kandi ry'igihugu umwana wanjye bagushyiraho tatu y'idarapo ry'igihugu se kuba muri abantu bafite tatuwaje z'idarapo ry'igihugu cya Amerika ko mutajya mushyiraho idarapo ryacu niko umwana aza hano aza kwishyura yabaga yazanywe na se nibyo ari kwibuka dore bari rusororo baje gushyingura wabonye imva z'ahandi ukuntu ziba zisa zose ariko hano usanga umwe yaragiye akacyubaka ukagira ngo ni shato undi ukagira ngo ni shato dore amande ukuntu bubaka imva zabo tuntu dusa ari hano waje nabo baje gushyingura He would have hated this. bino bintu ntabwo yari kubyishimira Ceremony or dying? ibirori twamukore cyagupfa And ugly. oya kuba warabyibushye ufite indamani Figured they shoved his giant butt into that grave. uwapfuye nawe yaramaze kubyibuha yarazanye ikidobwo babashe gucukura gute ngo bamushyire mu mva mva bari gushinyagurira umurambo buriya yari umusinzi mwene wabo baraseka ntiwapfuye ngo yaramaze kuzana inda Did he do it? What do you mean? urashaka kuvuga iki He died in his sleep. yaryamye arapfa wapfuye The family get full payout? famiye zishyurwa cyane That's good. ibyo ni byiza Why don't you come over for dinner? kuki utaza ngo dusangire You haven't seen the new house. umaze iminsi utaraza nturamenya n'ahantu nimukiye mu nzu nshya Fat. Fuck you. aramutuka nawe aramutuka ngo ngwino unsure nimukiye mu kizu kinini mwana inshuti ye yaramutumiye baza hakurino aza areba inshuti ye kumbe dore mushuti waje gusura dore ikiza asigaye mama Hey, bud, how's it going? yo mwana meze bite You game? shaka gukina video game When do I not want to play a video game? kuva ryari wigeze ubona ashaka gukina video game The White Sox. wambaye white socks ni kiriya gishati yambaye cy'abakinnyi ba baseball ni akana Kelly. asuye mushuti we Got that. uri kureba inzu ni nini You give me a tour, should I just get a map? man iyi nzu urayinzengurutse se cyangwa uri amamapu niyobore ikizu ni kinini Yeah, well, yeah basha no gukina n'akana mushuti we afite akana kabana n'ubumuga Roger Clemens over here. yo baraganira Thank you for this. urakoze kubwira ifunguro Thank you for bringing Uncle James back safe. ndetse urakoze kuduha umushyitsi Uncle James akaza kudusura mana amena yasuye mushuti we saa y'ijoro ndetse no gukurikira filime you're a soldier. You're my ese ari weho na papa ninde wari umusirikare urenze mukiri ku rugamba My chief, so papa wawe yaranyoboraga ku rugamba I was his superior. uyu mugabo naramuyoboraga arimo kuri We looked after each other. ariko nanone buri umwe yitaga ku wundi Yeah, kind of like brothers. nk'abavandimwe You actually saved my dad's life? ese koko papa wanjye yigeze utabara ubuzima bwe yes. yego naramutabaye ku What? rwose He pulled me out of a bar once. yigeze ikintu yanabaye rata yigeze kuntahana nasindiye mu kabari nta kindi yari yasinze cyane umwana yarazi ko ari kubaza ngo hari uwamutabaye ku rugamba kumbe yamutabaye mu kabari Mikey loves baseball. karakana kanjye Mike gakunda gukina baseball Then he's uburwayi rwari kari kurwana nabwo in his DNA. There's no. kuva ku bintu ntago
In best case, he'll need special care for the rest. ikintu kiyobaje umwana wanjye azakenera ubuvuzi kugeza ubuzima bwe bwose apfuye. Mbega yabyaye umwana ufite ikibazo uburyo umugabo avuga ati umwana wanjye azakenera umuntu uzajya umwita ubuzima bwe bwose. Uyanywa ku rwunge. Good, I mean, sure. You don't fall off the grid for 2 months if you're good. What's up? Bimeze bite? What do you look forward to? Urashaka iki? Umve. Watching my kids grow up. Nifuza kuzabona abana banjye bakura. Seeing them smile. Bari guseka. Umve. Making sure they're set. Giving them things I didn't have. Byibura abana banjye nkabona bafite ibintu ngiye ntigeze mpabwa cyangwa se ngiye ntigeze mbona. I gotta get my shit straight. Nanjye ndashaka ibintu byanjye mbishyira ku murongo. Uyu we bamwirukanye no mu gisirikare. There's help. Hari ubufasha. No, kill any operational future, no. No chance. Operasiyo zirimo kwica ahazaza hanjye ntabwo nazikora. Private's contacted me. Hari ibigo byigenga byabamagaye. Yeah, no, fuck yeah, you deserve a paycheck. Mana ariko ukeneye kwishyurwa. Hell yeah, take it. Banki iri kunyishyuza. Boy tours. You know, bank some decent cash, put a down payment on the house. Cash is real. Mana amafaranga ngiye nakujyana bakaguhemba ni menshi. Bonuses, you know, adds up. Akazi kaba karimo za bonasi agahimbaza musiki. It's pure fucking Darwin out here. Mani ni amafaranga meza. Trained to be ruthlessly adaptable. Use it. Put it down. Yeah. Kadukomerezeho twari turi. Cash is real. Amafaranga ari hano hanze na nyayo mwana. Day. Hey. Bonuses, you know, adds up. Kwita gahimbaza musiki. Pay to cash in. Mana hano hari umufungo. Fucking Darwin out here. We are trained to be ruthlessly adaptable. Nubundi badutoje mani kuba babi cyane mu bihe bikomeye. We're all just mercenaries in Nubundi birangira bose turi abasirikare tubaye ba mercenaries. Abacancuro. So what do you got going now? JSOC agency? in between. Bivuze ngo tugiye kujya muri za agents zimeze nkaho zikoresha abacancuro bimeze nkabyo. Work. Ni ikigo cyemewe na leta. Rock solid. How Ni much? abantu bazwi bemewe na leta. See? Bashobora guhemba $350 by'idolari ku cyumweru. Nyagasani. Hey! $350 ubundi bamwiruka. Yeah, man. Wanyinjizamo. Fucking hero, President shook your hand. Mwana uri intwari president yigeze gusuhuza. Pull my clearances because of blood work. At this, Ariko baze ko banyirukanye mu gisirikare president yigeze kunsuhuza banyita intwari bame midari none banyirukanye mu gisirikare. I'm in. Ndimo. what you want? That's what I want. Ibyo ushaka nibyo nshaka. Oh, Mike, I need this. Mike ndakere nyenyeneye amafaranga. Send your name up. Ndaza kohereza izina ryawe. Bagushyiremo. Sawa. Son of a meat. Urakoze mwana. Hey! Of course. Azi kuba wari ukennye bagakubwira ngo hari akazi bagiye guha kashobora icyumweru kirengaho iminsi mike ukinjiza $350 by'idolari. Ukaba bisaba nk'umusaza atawubwa aho niho hanjye. Ako niko kazi nari narabuze. Bano bagabo ngo baratushwe. Hey! Ni intwari z'urugamba. Uyu James we bagize ko ari ahantu hari ifamu y'amafarasi. Nyo. Ndagira nkurikire filime. Mugenzi we durano yamuzanye. Yabwiye ati ni ikigo cyemewe kuhagira kamera zirahari. Kubanza bakareba nimba kuko ari fresh wakwinjira. Binjiramo indani. Urebe. Parikan. Urebe. What's up, fellas? Meze bita basaza. Running mate of mine, where is he? Uyu ni James twarakoranye. Why don't you give us a hand every once in a while? Kumbe dore hakuri n'ikindi cyamare. Uyu ni mu munsi muri 24 hours. Nawe akarimo cyane. Urebe. Yo, Chief. Chief. Got anything tasty for me? Hari akantu kameze neza umfitiye hano se. Aramuhereza. Like fucking candy. Mani wagira ngo ni bombo neza. It's an honor to meet you. Ni icyubahiro guhura nawe. Thank you, sir. Urakoze afandi. You can cut the circle out. My name's Rusty Jennings. Banyita Rusty Jennings nongere kunyita ibintu bya fandi. Fayo. Uyu menyerewe boss bavuze ati ndabahuza turebe ko yaguhindurira ubuzima. Beer? Shaka byeris oya. Urashaka ikize ngiye mu rugunge. Thank you. Kuri bana amadosiye yari hano bari kumwigaho. Mike's the best I ever worked with.
Mike ni umwe mu bahanga twigeze dukorana. You're the best he's ever worked with. Nawe yambwiye ngo uri umwe mu bambere bigeze bakorana nawe. Mike ni umuzanye. Yeah, he taught me everything I know. Mike niwe wanyigishije ibyo nzi byose. Our reputation is Wa mwana w'izina ryacu in this game. niryo dusigaranye muri iyi game. Zina ryabo, zina bubatse. You reading my story? Uri gusoma inkuru yanjye barifite Mine, Mike's, Mason's. It's all the same fucking story. inkuru zanjye nizo zawe Father, ni nizasuku wanjye bino ntabwo birimo. Nyine basirikare bose nyine inkuru zabo zenda kumera kimwe n'icyamubwiye. Due respect? Sure he does. Mu byoro bye na Popo yarahuriye nibi nawe hose ari umusirikare. Urebe We gave them our minds, twabaha ibitekerezo byacu bodies, and our imibiri yacu tubaha n'umwuka wacu ubwo ni igihugu twakimeneye amaraso us up and spit us out. kirangije kiduhe kinyenga kinyeshikarete kiracira. Rage, uncertainty, Igihugu cyaradutekera duterana dusigarana umujinya n'uburibwe no kucyanga. guilt. And finally, self-loathing and guilt. Badusiga twishinja icyaha turi aho twandagaye. Everything that happened to us was our own goddamn fault. Ku buryo tumeze nk'aho ibyatubaye byose ari amakosa yacu. I know exactly where you are right now, son. Wa mwana w'ubuzima ubayemo none ndabwumva. Umve It was you. nanjye nigeze kuba nkawe igihugu cyamutaye. Abari hano twese Why we started our own tribe. nibwo twishyize hamwe dutangira ubwoko bwacu. Igihugu cyarabirukanye mu kazi. I know you got options in front of you. Ndabizi ufite amahitamo imbere yawe y'ibyo wakora. If you're looking for a big payday, the top tiers can give it to you. Gusa nimba uri gushaka abantu bakwishyura neza. And that soulless fuck pig Eric Prince. Arimo kujya gukora mu hantu mu matungo woza amatungo. I mean this. Niko kazi ufite. Distinct from those gigs, it will rub off on Ku buryo utahunuka nk'izo ngurube. Ko kazi wapi. What is it that you do? None se mwe mukora iki? Different or what? Mwe mufite akazi gatandukanye se? Cyane. and give you a real home. Honorable work. Genda guha akazi kanyako kiyubashye. There's no babysitting billionaires, no bullshit. Akazi katari kakandi ko kujya kwicara imbere y'abamiliyoneri boza ubaganiriza oya. There's a national security, a deep black OGA offshoot. Ni akazi kerekeranye n'umutekano w'igihugu n'ubundi. 50, I know those guys. Kitwa Title 50 nibo dukorana. On range. Abo bantu ndabazi nigeze kumva bitwa Title 50. Import and export coffee. Tumeze nk'aho twohereza mu mahanga tukongera tugakurayo n'ikawa. And what you did in uniform, sledgehammer shit. Ibyo wakoreraga wambaye uniform y'igihugu birasakaza. Scalpel work. Ibintu dukora nibyo kazi kanyako. Things only come out when they have to. Umve. There's a situation in Berlin that threatens our national security. Hari ikibazo kiri kuba Berlin cyerekeranye n'umutekano wabangamira igihugu cyacu. Black. Since our Kiye kohereza ikipe yawe na Mike. Nawe turagira ngo ujyemo. 2 weeks, 3 tops. Byakabije n'ibyumweru bibiri muzamarayo. What do you say? You down for the cause? Uri mu kazi ntukarimo. Yeah, for sure. Akazi nkarimo. Mike and Dalton will walk you through the paperwork. And Mike na Dalton baraza kunyuza mu bindi bakubwire. What do they have to do with this? well, when you get back, Nimugaruka nice we all got together and broke some bread, but for nibwo now, tuzicara tuganire. check for 50K. Ariko tugiye kuba tugwaye $50,000 by'idolari byo kuba usize mu rugo. Yagasani. Thank you. Murakoze yikanzemo. Ibaza akazi ujya gukora bakahita bagukubita $50,000 z'amanyarwanda bahise bazimuha. Hey! Kugira umenye akazi n'umusore agiyemo ko karenze $50,000 by'idolari. Babanje kubimuha tubisigira umugore n'umwana bataza no gupanika ngo wagiye he uzugiye Berlin ni mu Budage iberire. Ejo bundi noneho Got a job. nabonye akazi shushu be. Yego. Akazi nyabaki uwo ni madamu ugomba kumuha raporo. Sheri atawajerega no gupfubura nakazi utabagiye mu bapfubuzi bashugama amwirika sheke. Mugore yikangamo. Mugore yika Job. ako niko kazi nabonye. Umugore icyo akeneye ntabwo ari kazi ki no kumwereka we umusaruro uvamo. It's not dangerous. Akazi ngiyemo ntabwo ari kabi ntubimbwire. I know you're lying. Iyo ubeshya ndabimenye. I'm not. Teba I'm not. ntabwo ndi kukubeshya. Kuri kanzi muza akazi ariko umugabo ajyamo akikabona bakabanza bakamukubita $50,000 by'idolari ngo banze ube wikenura. You're gonna miss Jack's birthday. Vuze isabukuru y'umwana wacu Jack ntabwo uzabuhari. Mva ari ku muteto umugabo agiye kuzana ngo buse ku isabukuru y'umwana wacu ntabwo uzamuhari. Sabukuru ni umwijogotonyoro ku mugani. Ni umwijogonyoro. Yaje hano kureba umwana we. N'umugabo banki yari iri kumwishyuza. Ngomba kujya
kujya gushaka amafaranga yareba umwana wakibukana wakiri umwana papa yajyaga kumuteresha tatuwaje niwe mwigisha ubundi mu bintu byo kuvuga ati mwana wanjye igihugu ni igihugu nta kuzana imikino arabyibuka muri iryo joro mu rukerera za saa 11 tuba tugiye muri niba turabarokore abayisilamu iki nabo baba bari kwerekera ku misigiti umugabo yaje hakurino urufunguzo rwa moto dore rutsimbye murahabonye arangisha fayo uyu mugabo nagavuga amagambo menshi uyu mugabo twabanye ngo yabayeho umusirikare ngaratwika ariko nago turamubona mu gikorwa umugabo aho bamuzanye muri hoteli babanza kumukuramo imyenda ugiye kujya mu ndege amasaha 8 umugabo dore ngo uyu mu ndege bahise bamukatishiriza tayari baramukatishirije ibyacu nago bitinda tayari twamaze kuhagera mu Budage ngo ari ikibazo gishobora kubangamira umutekano w'igihugu nago bamuhaye detail ahubwo bamuhaye amafaranga musore tayari akigera mu Budage hoteli yashikiyemo niyo muri hoteli nukurara n'inkweto umwanze ni time yakwinjirana kandi ugomba kubyuka wiruka waje mu kazi nago waje kuryama ubundi nta n'umukene uryama byagutwaye iminota irenze 15 ugere hano winji Salim Mohsin ufite imyaka 42 ni professor mu cyerekeranye no kwiga ku mavirusi he lectures there a few times a month afite university yigishaho akora ubushakashatsi bwe private laboratory 40 kilometers east of town agira laboratoire ye ibirometero 40 uvuye mu mujyi wa Bele akora mu bushakashatsi bwe turakeka agiye gukora icyitwa bioterrorism ryatera bwo bari kurishingiye ku masiyansi usanga icebe cyakoze virusi kikayitera abantu ugasanga virusi imaze abantu atuye umugabo tugomba kumuhagarika iyo virusi ari gukora itaramara abantu ni ibyebe ntabwo bigikoresha ibisasu ngo bize bitega ibisasu ya bikora virusi bikaza bikayikubita nko mu mazi ugasanga abantu bose banyweye amazi yo muri uwo mujyi barapfuye kubita mu kirere mu cyuka bahumetse mwese mugapfa bioterrorism nayo yaraje mugabo icyo yakoze bagomba guhagarika uwo mugizi wa nabi bimeze bite kumuhagarika kano nakazi gakorwa mu ibanga aha rero ni abacancuro bakorera akazi kabo baba barahoze ari nk'abasirikari wo mukubita amafaranga ye ukamwohereza ushaka umuntu nk'ushaka kumara abantu kandi nta bimenyetso mufite byo kumufunga ku kanya byanatinda cyangwa akabisigira abandi mwohereza umuntu nk'uyu akamwica mugatabara ubuzima bwa benshi kugera hano ikigabo kirashaka kumara abantu kiri kumwe n'umuryango wacyo bura n'inzoka ikunda abana bayo we aramufotora umugabo w'umuhatari nk'uyu ntago ari ugupfa kugenda winjira mu nzu ugenda umwico ya urabanza ukamwigaho abyuka sangahe kuri umugabo afite abana mu rugo bari kwita ku bana n'umupapa mwiza bura n'inzoka ikunda abana bayo urabanza ukamwigaho ntago ari ugupfa kugenda bya bindi byanyu by'ubujangwe rusanga mwahaza ibimogi ugahura n'umugore ukamuniga ngo mwambuye shakoshi password ikingura urugo arabanza arayikamera umugabo yagiye ukazuye aramukurikirana mu kamera niyo mpamvu bamubwiye ati akazi kawe kazamara dore umugabo n'injoro yagiye kuri ya laboratoire ye batubwiye umugabo nguriye muri laboratoire urabizi za Guinea pig zikenerwa ari nyinshi usanga bari kuzikora ubushakashatsi abazanye inguru amatungo y'imbwa amapusi babikora ubushakashatsi umugabo dore nguyu nuko mara iminsi wiga ku mugabo umenye uyu mugabo ni muntu ki tahasangahe akunda kujyahe anywera mu kahe kabari akunda maninja kugira umenye umuntu ukuntu mwica ntiyazagira ukuntu birabura bisaba umuntu mwige w'umukurikirane barikwereka uwo mugabo n'injoro undi waje kumureba barahura bamaze kubonana ubundi binjirana mu modoka yarabakurikira garake ibisubizo birarenze tugomba kubirinda ndi guceka umuntu umwe mu bo dukorana ko yabitugambanira twese twaba turi mu bibazo umugabo niyo magambo yaje aravuga ndagenda ukurikira filime bayise The Contractor umugabo masaha y'ijoro arabyuka akanywa itabi kina narinywa nk'ikiyebe rero iyo umuntu ari ikiyebe akantu kose akoze kina narinywa nk'ikiyebe buri yuko ko King Pazo yaterura icupa rya byera karinywa nyine ubona ari ikimayibobo n'ubundi uvuga turaruma yibobo
ariko iyo padiri arifashe akarinywa kuko padiri n'ubundi tuba tumuziho amavuta uravuga ati urabona ukuntu agafashe nk'umukristo. Uyu nawe rero kubera ari urwego arafata itabi bakavuga ati kirabamara katorore aragicunze. Muri filime witonze umugabo atangiye no gusinzira ahagaze iminsi ibaye nk'itana igenda ku kigaba gicunga abana be biga. Okay, kiriya kigo nakibonye. Uyu bahise bamwandikira amubwira aho agomba kuza kandi saa 10. Umugabo afite ibitutsi uramubona ariko agenda ameze nk'uri gusinzira. Ubundi kirazira nta mukene uryama, mwebwe sinzi hano mwabikuye ibintu byo gusinzira. Gusa umuntu w'umukene araryamye we. Kujya guteka imitwe uwe wese umuteka imitwe umufere. Uyu n'umugabo amaze nk'icyumweru ataryama agogereye ari ku mafaranga 350 miliyoni zigera muri 350 z'amanyarwanda. No kwezi nakumara nasinziriye kuko ngiye nta na miliyoni ndatunga. None ibaze kumbwira miliyoni 300. Uyu mugabo nukunywa ibinini bituma adasinzira. Niyageze ngarasinzira do ni gutyo. Ni ingangi. Kabona umugabo aryamye ahantu habi kumva ari kuri misiyo ya miliyoni 350. Byuka mu Caritas we. Turahana abagabo baryamye ukamubona ukavuga ati zira ni mayibobo zirara ingangi, kumbe ni ibipapa byagiye guhiga amafaranga. N'abapapa babiri bose batunze ingo dore ngaho bari mu Budage. Turi intwaro. Ibyo barya n'amandazi wowe ukavuga ati bari abantu n'abakene ntago ari abakene. Baje no kureba amafoto. Salim Mohammed Musini akomoka ku Banyesiriya. Afite ubwoba bw'ukuntu bumeze ubona ku bwanwa. Afite akamenyetso nyuma y'ugutwi. Yafukanye. Yize ibyerekeranye n'ubuganga muri Harvard. Uyu mugabo ari virusi amaze igihe ari kwigaho ishobora kumara abantu iza mu rwego rw'ibicurane. His family relocated here to Berlin where he continued. Amaze kuva mu gihugu cyabo nibwo yaje Berlin gukomeza ubwo bushakashatsi bwe na virusi. Atewe inkunga n'uwitwa Faraja, a charity with known links to Al-Qaeda in Syria. Uwo Faraja none bivuga ko ari utera inkunga ibitero bibera muri Syria ndetse agatera inkunga na Al-Qaeda y'ibyihebe. Ni uri gutera inkunga uramugamuga kuri iyo virusi. Since the guard shack is connected to Berlin police. Iyo laboratoire ye irindwa n'abantu kandi abo bantu bayirinda bafite aho bahuriye na polisi y'igihugu. Biometrics. Kwinjira mu bisaba ikintu gutera igikumira biometrics. We conduct a tactical interrogation, then contact higher and wait for further instruction. Twe turaza kwinjiramo indani uwo mugabo tumufate dutegereza andi mabwiriza y'icyo tumukoresha. Link up with you here. Madamu rero we niwe rubuze kudutwara uraza kwinjirira hano. We'll be ready at Airfield Alpha. Ubwo indege nayo nimara kubafata indege iri batware nayo iraza kubiri hafi aho turita tugenda. Cowboy up, get it done. Arafata imodoka bajyane ku kibuga cy'indege. Filime mugabo feri ya mbere babanje kumuzana hano barabanza bakabakarabye. Hano hari umukecuru nawe ni mercenary ni umucancuru aba yavuye mu rugo abwiye abana ati bana banjye ngiye mu guhiga amafaranga. Ukabona abapapa banyu ba mama wanyu bugera gutya ati bari mu ndege ati mama hora yagiye mu ndege irahora mu bihugu byo hanze. Ukagira ngo aba yagiye mu kandi kazi bagiye kwica abantu baraba umuntu ahora mu ndege ngo yagiye. Dore ni nk'aba bose n'abacancuru kandi bose n'abapapa bafite ingo zabo harimo n'abamama b'abakecuru. Bakavuga ngo umukecuru shahu ni kaguru ngahora yafashe indege yagiye. Aba yagiye kuri misiyo yagiye kwica abantu simumubona se nguyu. Hey, nanjye w'umunyamafaranga simora mu ndege buri gihe naje baba jahise barababeshye. Bagiye kwica abantu turi ngabo. Sierra One n'abakecuru n'abasaza baje mu kazi b'abacancuro bahoze mu gisirikare ibanga rikomeye cyane babohereje. Hey, rebe mwitegure baje gufata umugizi wa nabi uri gukora virusi ishobora kuba yamara abantu. Bamuhagarike bigishyushye. Hano turi ni mu Budage. Bimeze bite bana? Modoka nukuyivamo igenda bahita bakinga kandi imodoka ikomeza ni batatu. Bundesiro silencier silencer. Hari umuntu arakurasa mwe bahorasa umuntu umwegeranye ntumenye ko isasu ryasohotse. Ukabona umuntu araguye ukabirwa bimwisha. Mwari mwicaranye muri gusangira urwunge. Sa muntu muricaranye muri kunywa urwunge muganira ukabona yakubise hasi kumbe bamurashishije imbundiri usiransiye. No bano barinzi barinda hano kuri laboratoire na amagambo menshi turubana ukuntu basengurukana gahoro ariko nta kavuyo.
nta magambo menshi ngo karacini ngo yenge icara hasi mu gingu ya barakureba ukibwira icyo gukora ibyo nta mwanya bafite wo kubivuga biriya nabyo ni iby'abasivili ngo we karacini siviliyani kareka umusirikare oja arakureba ukahita umenya ko ukwiye kwicara hasi atavuze cyaka gucira isiri biriya bintu we mujinga karacini biriya bintu ni iby'abasivili umusirikare oja arakureba ukahita umenya icyo gukora turabana ukuntu binjira ariko buryo bafashemo imbunda umusekirite bamushimuse igikumwe cye nicyo bakinguje bamuzana no hakurino bakozaho igikumwe cye kwinjira ni ibikumwe byaciwe umwana buryo agendamo bucece ariko babambaye ibikweto no baguze bya gisirikare bahabwa usanga gikandagira ntucyumve bimeze nk'ibikoze muri matora kandi bikomeye bana ukuntu binjira bafite ubugenge bafite ubugenge laboratoire dore imbe baba bakora ubushakashatsi ziri hano babiri ni ukwinjira bagasuzuma umwe agasigara hanze abarindiye niko bakora kandi batavuze mwese muzi ukuntu situation igomba kugenda metode mugomba kwinjiriramo mubacungiye abandi mukinjira mukareba uko bimeze undi agasigara bacungiye mutavuze mwaburi gutyo nta kuvuga ngo bamugezeho vuga igihe kiri minaza baramufashe uyu ni uri gukora virusi barabanza bamupfuka amatwi n'isura 6 minutes. dusigaranye iminota 6 baramumurika Questions? hari ibibazo dushaka kukubaza Who has access to the lab? access ya laboratoire yawe iri hehe twayigeramo gute Only me, I have access. Maggie It's my- Bolevsky. Maggie Borowski Yeah, she's my research assistant. She has access. niwe muntu unyungirije mu byo dukora No. Who are you people? muri bandi Financier. Yeah, you know, ninde ugutera inkunga y'amafaranga he's not a scientist. He's an investor. unera inkunga nagara umunyesiyansi Where n'umushoramari do you back up your work? nihe ubika nanone ubishakashatsi wakoze n'ihandi ubika I'm on standby, a block away from your family. famiye yawe hari abandi basirikare bayegereye nutinda kutubwira famiye yawe irapfuye arabyumva n'ihandi ubika amabanga y'ibyo wakoreye muri laboratoire uburyo mbega nimba yarakoze iyo virusi indi formule yayibitsehe yayo If it's money you want, I can arrange money. It's really not a problem. nimba ari n'amafaranga mukine amafaranga nayabanaga ari ikibazo umuganga nk'uyu aba ari umukire muganga witegura gutya agakora iki virusi ati amafaranga nayabanaga ari ikibazo ariko mukandika Oh shit. sike Ears. mwongere mufunga amatwi sha bamufunga amatwi Zero just got a hit off the scanner. Police are inbound from Berlin. polisi ngo ziri hano hafi uvuye muri Berlin Waiting instructions from the ranch. natwe dutegereza amabwiriza aturuka kuri cya kiraro hamwe kazi katangira nk'umusore bamujyanye kuri ya lunch On the way? codex niko bimeze Way. cyane umusore areba ni mushyashya muri kano kazi nabyaze Accident. We got tugiye kubikora bigaragara nk'ari impanuka yabaye muri uru ruganda ni industrial accident katururi bagiye kwica umuntu bigaragara nk'ari impanuka yabaye muri uru ruganda we gasanu yarabiri barikanga akazi yajeho ikigabo bafashe ibyo bashaka barabitwaye laptop ye ibintu byose aho yakoraga ubushakashatsi bwe hano abantu bagiye kubigira nk'aho habaye impanuka muri uru ruganda get some. zana Salimu uyu ni James Salimu dore nguyu Salimu Bosini Sir, please. This whole thing is yo kwanda kwinginze to misunderstand. ibi byose byabaye ntabwo ari byo I'm a man of science. genda umugabo wa siyanse This is a huge habayeho Stanley. habayeho kutamenya Sir, I'm a man of science. genda umugabo wa I'm a siyanse man of science. I have a family. mfite famiye ndabinginze Sir, please, I have a family. mfite famiye se wayirishisha No, stop. uretse Who sent you? ninde wagutumye Know who you're working for. ese ubundi ukorera uramuzi Know what you're doing. ibyo ukora ushobora kuba utabizi Please, rekera ndakwinginze research I'm doing will save millions of lives. ubushakashatsi ndi gukora buzatabara miliyoni z'abaturage umva amagambo uyu mugabo batubwiye ko ari gukora virusi I pray. niba ushaka gusenga senga I believe in God. I believe in science. njye ntabwo nsenga ntabwo nizera imana nizera siyanse ndagira ngo unyumve Copy of all my data in the safety deposit box. hari kopi y'ibyo nkora y'ubushakashatsi nakoraga muri safe deposit box World will lead. ubwo bushakashatsi isi yose izabukenera bahita bamutera igishinge gusa namubwira ati nimba ushaka kumenya ko ibyo ndi gukora atari bibi hari ubushakashatsi bwanjye bundi
ibyo nari ndi gukora hari kopi yabyo ibitse ahantu muri safe deposit box. Basi mwareba yamuteye cya gishinge cy'ingusho kizamuka kikagera ku mutima umuntu akayita cisheni. Mugabo baramwishe. Urebe ibyo birabaye. Umugabo uvuze ati nyamara ibyo nakoraga ni byatabara ubuzima bw'abantu. Sierra mu minota 2 buzanye imodoka. Sierra ni wa mugore ugomba kuzana imodoka. Bano bacomeka hano. Cyo bacomeka baragira ngo bigaragare ko ari impanuka yabaye hano. Urebe bamena essence. Urebe move out. Tugire tucisheni. Zo barayitwitsa. Sierra 1 musohoke mu minota 1 ndi hanze. Zo barayitwitse. Urebe filime. Bahita bafayo. Ibanga rikomeye. Akazi baragasoje kuva muri Amerika mukahita mujya kurangiza akazi mu kindi gihugu. Ibanga rikomeye. Bano iyo babafashe ikizana rwo bavuga ngo igihugu wenda Amerika yatatse ikindi gihugu ya. Bano barabaca batarajya kure dore police. Fire. Masasu. Fire. Cyawe. Masasu kuri police. Film. Ukire. Masasu kuri polisi. Rufaya. Fire. Masasu kuri polisi y'igihugu bano bagabo nta mikino baba bafite. Kumva umuntu akubwenga na gukubita ibihumbi 350 by'idolari kagira ngo nta kazi koroshye uragenda uterura oya. Sasu. Suppression. Masasu kuri polisi. Rebe. Fire. Mani icyo gikapu cy'injugunyire. Cy'injugunyire cya gikapu kirimo ubushakashatsi bwose sasu. Fox 2 ari hasi. Sasu mu kaguru turashize. Mike bamurashe mu kaguru. Beza bite? Left leg. Akaguru k'ibumoso barakarashe. Hari abandi baje ndi polisi. Yukureba inyuma ye. Masasu kuri polisi y'Ubudage. Sierra baramuha. Sierra arashwe. Bahise bamufata. Mushyire hasi. Icyo gihe ufashwe na leta yo mu kindi gihugu mwagiyemo barakwica kugira ngo utazavuga n'abagutumye. Film. Polisi umwana yabiciyemo abaha ibyabo. Fire. Punda zabo ntabwo zisakuza. Kubitamo grenade. Bacho. Bana bambaye bya bindi bafasha kurira nijoro bya night vision. Yahetse mugenzi we Mike. Ni nawe wamurangiye kino kiraka. Bashinzwe umutekano baje. Babanyamwuga shaho badasakuza batavuga. Ucece. Money is fucked. Ifiri ryanjye rimeze nabi. Giye kuba gushyize hasi. Uko nawe afite iviri itameze neza. Bajan. Gear save the drive. Baby. I got you. Bafayo. Baby. Basirikare n'abashinzwe umutekano bakurikiye abana bicomeka amazi. Turi mu Budage. N'abacyancuru. N'abantu b'abapapa n'ababyeyi. Iyo bari mu ngo zabo n'udusuti babiyambarishije bafera. Bano mu muryango remezo. Ni nazo nyangamugayo zizwi muri karitsiye ngo nabakireho muri karitsiye. Kumba amafaranga ngo bateze indege bagiye kwica abantu bakagaruka. N'aba papa bakuru musa ndaje mu munota umwe mbanze ndebe inzira ahantu turi buce. Bose n'abantu b'aba papa baricomeka. Rebe. Baricomeka. Kiramo. Urebe. Babara batuje.
Yo. Yeah. Urebe. Hey. We shot cops. Turasha abapolisi ibyo ntabwo yarazi ko bizaba. Did what we had to do. Is the laptop secure? It's secure. Got the laptop. Mission first. Webika neza. Imizigo icy'ingenzi nuko misi igomba kugerwaho. One of us has to work this thing. If you don't get blood, you're gonna die. You bring it in. Fuck you. I'm not leaving you. Ntabwo ndi bugusiguye kubwira ati wavuye hano ukagenda ati sinagusiga. Utera ku maraso. Famiye yanjye. I want Christine to hear about me from you. Tell me. Umugore wanjye nimfa bari uzamubwira ko napfuye. I want it to be you. Ndashaka rero uzabimubwirira. Hazabyumva handi. I'm gonna get us home. You hear me? Mani ngenda gutera amaraso kandi ndakugeza mu rugo amahoro. Gutera amaraso umugabo yavuye amaraso menshi. Urebe. Ivomye amaraso arabanza nuriya mukubitaho kuturaso ni serum. Gutera amaraso bafite ubutabazi bw'ibanze barabugendana biteguye kano kazi bagakora kinyamwuga. Hey. Gutera ku maraso bitiri kubahiga. Dore ahantu bitsimbye. Bitotsi bari byinshi. Gutera amaraso amasara agenda aricuma. Now to shed more light on the explosion and gunfight in Berlin. Iturika ryabaye ndetse na mukurasana kwabaye. William, can you give us new information? Hari amakuru waduha kuri ibintu byabaye. Thanks for having me on, Erica. Mwakoze kunumira Erica. We have been active in offering aid and intelligence support to our German. Amerika yagiye idufasha byinshi mu butasi bwacu. Turaza gukomeza tugende tubamenye twagize amakuru ari gutangwa. Akunda bashinzwe umutekano baraho hafi. Kumbe undi bateye amaraso tayara nyuma y'amasaha yamaze kumera neza. Niyo yatangiye gufasha mugenzi we. Saving my ass. Imana ukwiye kujurekera ukuntu abantu. That makes two you and me. That's fuck did you care? Vakundi midena ahubwo. Nawe hambira ivi ry'uyu nawe ufite ivi ritameze neza. We get the laptop. Pango nuwuhe. Let's get paid. Let's have a beer. Iyi laptop tugiye kuyijyana mu rugo baduhembe tunywe byeri. Yewe. I'm down. You take it in. No, we go together. I'll compromise the mission. We don't know what's in that bag. Get it home. You go, I'll catch up. Manu we genda ndaza kuza. Genda nimera neza ndaza kuza. Contact, I'll come back. Okay, ngiye guhamagara ndaza kukubwira uza. Back to the Four Seasons. Ndagaruka. Come on. I'll be fine. I'll move in the dark. I just need 24 hours to rest up. Gihe cyo nyeneye na amasaha 24 nkaruhuka we bugiye. Kimeze nabi ifi ryanjye rimeze nabi. Get the fuck out of here. Urebe. I head to Berlin. Hand this off. Ngiye Berlin. RV in 48. Uze guhamagara nyuma y'amasaha 28. Everything we need. Hotel bayita Salvina. Nuhagira umbwire. Capture's not an option. Gufatwa ntabwo biri mu mahitamo yacu. Mbega wo gufatwa wapfa. Si gufatirwa mu gihugu cy'abandi. Wisha abantu baho. Urebe. Uyacaho, uyamaze koroherwa. Urebe. Gusa buri gihe abayibuka papa we. Uyu mwana buri gihe abayibuka akiri umwana yibuka papa we. Nawe yari umusirikare yamujyanaga mu myitozo ahantu iki n'iki. Meze n'abari kuruhuka. Urebe filime.
Yo. Banza ashyiraho isaha hano. Ure filime. Bwarakeye. Yaruhutse. Urebe. Arabanza yisiga ibyo binase nk'ubutaka. Hey! Kirano mu gitondo mugenzi we yamubwiye ngo komeza ngenda cyara. Hey! Kugera hano James yatangiye kwibona ari umwana. Uyu mugabo nafite akantu k'akadepresi yatangiye kwibona akiri umwana. Wa rwavumbaye vayano ariko pupo yamuhamagaraga. Yatangiye kujya yibona ari umwana. Turukuntu asa. Abagabo za miliyoni babazikoreye we. Turakaza bagiye ukuntu basa kugera no yabonye ikimodoka. Urebe. Yo. Ure filime. Urebe. Ibyo birabaye. Si bwakeye bwarongeye bumwiriraho kugira ngo umenye ko ya mafaranga aba yayavunikiye. Bwarakeye aragenda bumwiriraho arwaye ivi. Bya bindi bakubwira ngo kagende bukwirireho. Yagarutse kuri hoteli asa gutyo. Asa gutyo. Hallo. Willkommen. Hallo? Kettner. Kettner. Was bitte? Marisepas. Dankeschön. Rebe. Ihr Freund hat schon eingecheckt und hat für das Zimmer bezahlt. Inshuti yawe yamaze kwinjira mu cyumba yamaze no kwishyura amafaranga yose. Zimmer 210. Ugiye mu cyumba 210. Yo. Rebe. Ribano. Twahamagaye. Hano uratekanye. Iki ni icyo musigiye ubutumwa. N'uburyo ari buze gukomeza kominikana nabo. Katurore. Mbere na mbere yaje koga. Rebe. Yo. Yikangamo. Mfite ubwoba. Heute denken wir an die Familie. Umugabo afite ibishinge aza akitera kuri rya vi bye bigabanya uburibwe. Finagura imworoheye. Terroranschlag, ihr Leben verloren haben. Yewe. Unsere Gebete gelten. Ja. Guten Tag, habe ich Nachrichten? Umugabo ari kuvuga n'ikidage we. Where the hell are you? Muri hehe? Muri hehe? Bandi undi yagiye. Katururi. Banza shiramo. Masaha y'ijoro. Bakunzi ba filime z'amavampaye. Filime y'ibihe byose y'amavampaye. Kanya niyo tugiye gukurikizaho. Agahugahuye no iki ni iki? Pasanye link ubundi ya website. Rero ukuntu buri nyuma y'amasaha 2 hagiye kujya hajyaho filime. Ibintu zahinduye imirisho da. Yo. Urebe. Aza hano.
arashaka kugura telefone yaje ahita yiba telefone umuginga yinjiye mu iduka rya Itel sha yiba A58 n'ukunira telefone ari nziza cyane ahita hamagara ni kuri telefone hano ya bana nakumva amagaye wabatumye Physical condition? umeze ute Compromised but not critical. wahemukiye nyine ibintu byaducanze ariko ntago meze nabi Contact? wowe tumwavuganye wowe tunago ugeze agera Berlin Team en route to the hotel, get you over to the airfield. nohereje ikipe igomba kuza kugufata urebe Hey, stay with me. Confirm location. gumana nanjye mwana wifa ku murongo urebe hano twari turira Confirm location. ibi ni iki urebe filime murihangana kasenga gasubiramo inyuma gake kugira ngo tujye tugendana hatazagira umuntu uvuga ngo kandi Rocky ngo nawe ameze nk'ababana yaje hano muri rya duka rya Itel yibaraguza ngo arashaka kugura A58 Burner, it's not secure. ni kuri bana ntabwo dutekanye ibi nibwo yashaka kurimo Physical condition? Compromised but not critical. umeze gute ku mubiri meze neza nubwo twagerageje kuraburizwa ariko ndura urwembe Made it to Berlin. I've got an extraction team en route to the hotel, get you over to the airfield. ngiye kohereza abantu baze bagufate kuri hoteli bebe komeza imbere Hey, stay with me. Confirm location. uracyari kunyumva bimeze biti You'll get a full brief when you're secure. numva utekanye ndaza kuguha briefing y'ibintu ukora Extremely FUBAR, and we're highly experienced. muri kano kanya ibintu byose bishobora kuba byajya hanze ntabwo tumeze neza To get you home, back to the ranch. icyo nshaka kukuzana mu rugo uze tube turi kumwe tubiganire Confirm your location. bwira ahantu uri musore Alexander Platz, City Police. Alexander Platz, copy that. Stay arahamubwira How long to reroute them to the Elson Bridge? byagutwara igihe kigari kugera kuri Ellison Bridge just start heading from minota 20 down towards the Elson Bridge, northwest corner, 15-20. arahamuragera ku kiro bita Ellison minota 20 tuhahurire n'ikipe igomba kumukura hano sura sana abamutumye urashaka kumukura muri iki gihugu cy'Abadage ari mu Badage sha wa mudage we nika ari kubaca babwira bari Abadage bari kugenda bacaho n'Umudage avayo arihuse cyane umugabo naseka navuga ibintu yabonye ubundi na nubwo bimwemerera guseka burarega namwe muvuga mutarabona rongera kuri telefone bin last mbwira I'm at the Elson Bridge, northwest corner. ku kiraro nahageze ku nguni y'amajyaruguru y'uburengerazuba bw'ikiraro WX1, confirm. WX1 ya Brown uri kuyibona Confirm. dore ngiri Copy that. ndakumva bakanuye cyane kano kazi bariho dore ya BMW Brown X1 Wolf 2 didn't make it to Berlin. How did he arrange my exit? Wolf 2 nimba mutugeze mutabara se ngiye murantu baragute But you gotta trust me. I am trying to help you. wenyizena tukugeza gufasha kuko wafashije Mike se The fucker did you kill him? Mike mwamwishe Who are we working for? ese dukorera ndubunda atangiye kubaza byinshi dukorera ndi Stop acting like a child and get in the fucking car. rekera kwigira nk'umwana winjira mu modoka Get in the fucking car. ibintu bitagenda neza nzakwica cya mu modoka muginga sike musuri tangiye ati Mike mwamwishe akiraho hari mu tuzaje telefone yari afite arabanza arayishugunye abagabo bakure y'imbunda fire yakasa masasu mu mujyi hagati Berlin mu Badage mwana barashaka kumwica ubundi ramushabuka barashaka kumwica urebe filime y'uburukirano masasu masasu bamutumye kuri misiyo barashaka kumwica umuntu yishara ubwe ati nyamara ngiye ubushakashatsi ndi gukora ubwatabara ubuzima bw'abantu amamiliyoni we bamubwiye ko umuntu agiye kwica ari ikebe cyakoze virusi ishobora kumara abantu cyawe abamutumye barashaka nawe kumwica ese uyu musore yatumwe n'abandi kuki bashaka kumwica bimeze bite cyawe umutwe
fata imbundano n'umusirikare umusirikare fire tsimbano rebe ubugabo buvuye sasu hano ibanga rikomeye gakiga cyita yinjira ntaga panika ibintu byose birimo mibare genda ca zimya amatara ndabakubitira mu mwijima ndabakubitira mu gafuka ndabakubitira mu ninja Sorazana rubanza rero masasa asigaranye nimba ari buze kumufasha abanzi babiri binjiye uri filime urebe njiramo imbere do cyewe fire dare nambara turashize mutwe yewe sore nirwanye reka bamuha akazi bavuga ngo ni intwari yadanje umusore mfite buryo cyo bangutsamo rebe kibakijombye icyuma ku mutima hano hari imbeba ku gikuta cy'amafaranga cyangwa uryewe sore kura menyo ashaka kumwica tafari ku mutwe yo urebe You American? uri umunyamerika ikigaba kubise akibonanye passport y'abanyamerika uri n'umusirikare wa marine mu marine n'uyu ni marine uri marine nahoze ndi marine misiyo yawe yari yihe Distraction. kwari kugukura hano Rich gave an audible. ku kiraro niho baduhaye amategeko ngo nitumara kugufata tukwica On the bridge. When I saw you. My partner, you go. bari bambwiye ngo ningubona ku kiraro niho biri bubere. I heard they picked him up. Mwunganizi wanjye we ngo baramutwaye ntayo. Told us we'd be saving lives, not killing our own. Tuza muri kano kazi batubwiye ko tuje gutabara ubuzima, ntabwo bari baratubwiye ko tuje kwica bagenzi bacu. Banabona abasirikare bameze gawe bahawe akazi, none bari bamubwiye ngo aze yicuyo. Kandi nawe ari umusirikare mugenzi we. Biramucanga musubiza ifoto. Biramurenze. There's a safe house. Hari safe house. Use this code for pickup. Koresha no code kugira ngo ugereyo. Twara telefone yanjye. You can never go home. Ntuze kujya mu rugo. Code is Tomahawk. Code yo kukwiciraho ni Tomahawk. It'll stop the team. At least for a while. Jibiriyo code nuyitanga baraza gutuma bataza kuguhiga ngo bakwice baragira ngo wapfuye. Rusty said they make us all rich. Last yatubwiye ko twese azadukiza. Aho nyumvire. Hey. Urebe. Mugabo biramucanze. Byo yaje atekereza ntago ari byo atangiye kubona. Urebe. Yo. Cyari mu Budage amaso bayamennye amazuru ari kuva amaraso. Akazi ni indyankurye. Ntagafuka amagambo menshi kuko nta nuko yabwira afite. Ntawo kuririra. Avayo.
urebe filime. Yeah. Urebe. Urebe. Yeah. Courriel. Courriel. Yeah, Jean. Yes? Urinde. Ntabwo ndano kukubaza cyangwa famiye yawe. I will. Ndagira ngo usubize ibibazo byanjye no tubisubize tukwica. Work someplace safe. I need to know where. Umugabo wawe yambwiye ko ari ahandi hantu hererisha ubushakashatsi bwe. Ndeba. For Giannis. For Olivier. Kubwa Yanis na Olivia. Mukira niyo umugabo yabitse ubushakashatsi bwe. Muri Swiss Credit Bank. Hariyo safe deposit box yego. Ntubabaze umuhungu wanjye. Wa muganga bishe wa mushakashatsi. Umusore aza kureba umugore we aramubwira ati umugabo yambwiye ko hari ahandi hantu yabikaga ubushakashatsi yakoraga ndagira ngo njyaneyo. Ukere ko umugabo yamubwiye mbere yuko apfa. Uburyo umusore nimba ari nushaka kumenya icyo ari kuzira banza namenye bimeze bite ubundi bari baradutumye kuzana iki. Ahise aza kureba umugore wa muganga. Wa munyesiyanse. Katururi. Bavayo. Yo. He's coming with me. We'll be here. Umwana reka tujyane umwana wawe uramunsigira. Genda uzane ibyo umugabo yasize abitse. Tu m'attends ici? Unegereze. Yo. You were his friend? Wawuzuri inshuti ya papa. Ahisha imbunda dakanga kana. Yego nari inshuti ya Sosha. Guys. Were you sad? Ariko urababaye. Yego. Me too. Nanjye ndababaye. Uko uyu mwana papa yapfuye. Abane uyu ni nawe wamwishe. Azinga ari kwica ikihebe. Ategereje arashaka kumenya ubundi uriya mugabo bishe. Hari kopi yari ahantu yari yarahishe kopi. Ubundi akazi kawe ujye usigarana kopi yako. Kopi zanjye zakwiye imihanda yose nk'udutabo tw'abahamya. Waba uri hose mu gihugu agasobanuye kakugeraho kandi ku gihe. None nabigize international n'igihugu cyose waba urimo mpuzamahanga ni kugasobanuye films.com. Bibi. Where did you meet? Nahuriye n'umugabo wawe Paris. Where was your first child born? Umwana wawe wa mbere yavukiye. I was born. Navukiye Tetwa. Gutyo. I have 2 boys to raise. Mfite abahungu babiri bo kurera. Everything we have is in your hands. Ibyo dufite byose biri mu maboko yawe. Answer the question. Subiza ikibazo. Yanis was born in Boston. Imfurangi yavukiye muri Boston. Ashyiramo password arebe nimba ari password yasizwe n'umugabo. What are you gonna call your third child? Umwana wanyu wa gatatu mwari kuzamwita ndi.
Jordan ugari gushyiramo ngari kabona password ifungura gushyiramo niyo password y'izina bari kuzita umwana wabo wa gatatu parika imodoka. So how much did they pay, huh? Bakwishyuye angahe? I hope it was worth it. Nizere ko yari akwiye. Urebe ayitaca ubyibura afite kopi buno y'ibyo uriya mugabo yasize akoze. Yesaza hano muri filime 62234 avuga ya kode bamubwiye kuvuga wa mugabo yishika mubwira ati sibure kode nuyivuga biraza gutuma utinda gupfa. 300 tomorrow. GPS 1498. Bahise bamubwira ati duhure saa 9 z'ijoro. Bamubwira na location kubita coordinates. Adresse ni ukuzira mu mibare. Are you lost? Do you mind lowering the gun? Hari ikibazo mano y'imbunda yawe? You called me. Really? It's an admission. Yeah. Nshira mu modoka bamujomba ikintu. Bamujomba ikintu. Re filime. Ibyo birabaye. Umugabo kumbe bahise baza kumuvura maze igihe ataryama ataruhuka kubitwagura gira gute. Adresse yahawe na wa mugabo yishe amubwira ati nanjye ndi umusirikare mugenzi wawe nayo yari yatumwe n'abandi. Bose babwira ko bagiye mu kazi gafitiye umutekano igihugu iki n'iki ariko ugasanga babuhirije ahubwo kuwuhungabanya. Where's my bag? Igikapu cyanjye kiri. Dore ngiki. Ni umuganga wamwitayeho. Yo. Are we good? Yo. You're safe here. Bimeze sawa hano uratekanye. It was badly infected. Ivi ryawe nari hanaguye ryari rifitemo ama infection. The Marine who told me about you. Hari umusirikare w'abamarine wakumbwiyeho. You know him? Uramuzi? No. Oya. Niba undi yishe arabaza umuganga. Wamwishe? Aramureba. No, but I know they train us to run their errands. Ndabizi badutoza gukora akazi kabo. Enemies and kill each other. Tukabicira abanzi. Nice. Twarangiza natwe bakadutuma ngo twicane. Why the dirty shit under? Ijambo ngo umutekano w'igihugu niwo turi kurwanira ni rwo rutare bihishaho tukagira ngo bari mukuri. It's done. Shaka gusubira mu rugo byarangiye. It's a memory. Ubu mu rugo urasigarane nk'urwibutso ntago wasubirayo. Gasani. Hey. You almost died. Habuze gato ngupfe. I need rest. Umubiri wawe ukeneye kuruhuka mbere na mbere. Yanis, in case I'm not here to tell you this in person, I love you. I know you have felt my absence these last few years, so I need you to know why. Yatangiye kumva amajwi yafashwe na papa we ayasigira umwana we. Mwana wanjye natekereje kare. Ko abana banjye batazoba bafite ubwoba. I chose to dedicate my life to science. Ubuzima bwanjye nene narabweguriye siyanse. There are powerful people who ignore science. Ariko hari abantu bakomeye mu isi birengagiza siyanse kubw'inyungu zabo. Yanis, in your hands
is my life. Yanise ibyo ubona mu ntoki zawe n'akazi k'ubuzima bwanjye. Then one virus with the mortality. N'urukingo nakoze rurwanya virusi ku buryo iyo virusi isigara amahirwe 16% yo kuba yakwica. Urumva umuti w'ukuntu ukora. This chair is staring into this camera instead of your eyes. Nimba uri kureba n'amashusho nifashe mwana wanjye Yanise. Know that your father stood for something. Ndagira ngo umenye ko ubwo nzaba nishwe ariko mfira ikintu kizima. Benefit to humanity long after they've shot me. Ndetse uzamenye ko ikiremwa muntu ubwo cyanyishe kubw'inyungu narindi kugishakira. Is available free to the public. Gusa icyo nifuza nuko urukingo nakoze ruzakwira mu isi yose kandi ku buntu. Uriya mugabo yari yarakoze urukingo ahubwo ruhagarika virusi, ntabwo yigeze akora virusi. Ahubwo hari abakoze virusi yari yarakoze urukingo ruhagarika iyo virusi. Ndetse ni video yasize afashe y'umwana we. Ati umwana we byibura Yanise. Bringing my guests here safely. Forgive us our sins and keep us from the fires of hell. Akoze kunzana umushyitsi hano tubabarira ibyaha byacu. But I haven't. Especially Lord. Gahunda yacu ni ukuzibona mu ijuru. Amen. Abagabo baranasenga we. Yensenga iyo mfite inzara mvuga nti Mana koko wampaye ibiryo ariko iyo mbibonye. Nongera kugarura ubwenge bwo kwibuka Imana ari uko nongiye gusonza. Iyo ndi mbifite sinjya mbisengera. Right, Afghanistan. Kristo mu nsengere ndi kugenda ngwa mbibona. Both. Siko nsigaye nkora icyaha cyo kudasengera ibiryo nicyo cyaho ubu nkora cyonyine. Nsengere. You ever been to Hindu Kush? Ugeze uba mu Bahindu Kush? Mountain so high you think ira misozi ni miremire. The valley so green you think it's Ikibaya cyayo ni icyatsi ubona umeze nk'uri muri Edeni. I was in Colorado when I first saw it. Bwa mbere mbona nabonaga ari nko muri Colorado. No, we were out 12 days straight looking for one of our local guys, kid. Kugeze kujya kureba umwe mu baturage bacu tugiye kureba umwana wari wabuze. What day? Yagiye guhiga. Broke down the door and sat out of the way. Tumena umuryango twinjira aho hantu. We burst in. Twinjiremo. Once we cleared everything, we found him. The kid knew. Tumaze kwinjira tumusangamo bamuziritse iminyururu. His eyes out. Yarize koko. In the next room. Mu cyumba gikurikiye. Girls. Hari huzuye abakobwa. Out. Splayed out. Bose bapfuye. In the middle of all this was a dog. Ura bana bakobwa bapfuye hari imbwa. A little thing. Akabwa gato. Mangy. Kitwa Mengi. Be happy to see us all yelps and. Ako kabwa kishimiye kutubona. And all that shit. And the thing I remember the most is a dog. Muri ibyo bintu byose byabaye icyo nibuka niyo mbwa yarokotse. Dog survived all that shit without even blinking an eye. Kuko abantu bose bari bapfuye kandi iyo mbwa yari yarokotse. It's much easier to kill. Biroroshye kwica cyangwa se gupfa. But it's harder to survive. Gusa biragoye kurokoka. Ugasaba umuntu yasurvivinze koko nibyo bigoye. Naho kwica no gupfa ni ibintu byoroshye. Umuntu wese yakubikira akakwica. Ariko ikiba kigoye ni ukurokoka uwo muntu washatse kukwica ugakomeza umurokoka. How long you been out here? Maze igihe kingana iki hano? 13 years. Imyaka 13. You have a family? Ufite famille? Yeah, I got a wife. 2 beautiful girls. Ufite umugore n'abakobwa babiri beza. N'inzu nziza. You ever feel like reaching out? Ntabwo ujya mvuba bahamagara. When I reach out, I break things. Iyo mbahamagaye hari byinshi byangirika. Leonari ino hano. Sometimes he comes to stay. Leonari How's the steak? Iyo nyama imeze te steak. I've had better. Yana ntayo nigeze n'igiyirenze kabisa. Sha nanjye nuko. Ariko ubwo buriya nuko abari inzara. Buriya nawe umaze nk'icyumweru utarya ibiryo byose. Sasu cyawe. Bakiri muri ayi sasa marasa atarukira muri kamera. Yagasani. Kuri umugabo wamwakiriye wamwitaye wamuvuye arishwe. Bano bagabo nta mikino bafite. Ni film. Vayo. Zano. Baby. Cyakoze ni iki? Umugabo n'umwatari acana hano buriki. Akabuje. Bicanye. Aza kuyishiga. Acomokora gaze irasohoka. Gaze irasohoka aranayihengekaye. Soke vuba.
gaze irasohoka, dore ukuntu gaze iri gusohoka. Arabanza kinga hano gaze binjire basanga ari iri bubakire. Afata ikote. Filime. Dore abagabo bicanyi baje yabateze gaze. Abagabo barinjira. Manukira mu giti nyuma mu gikari n'umusirikare. Buje iri hano gaze ubwibaye nyinshi kubita kuri iriya buje agaho kaba gahuye n'umunyutsi. Rebe gaze ubwiri gukomeza iza igana kuri buje. Bakinguye mujya kuba mwica kubita gaze ijya kuri buje agaho gahura n'umunyutsi. Umugabo ayitacaho arabaturikije. Cumika imodoka. Batubwiye ngo kwica biroroha ariko kurokoka biragoye. Mugabo kubitotsi byera twaye bumukeraho. Uyu mugabo ntararuhuka. Bimeze bite? Katurori. Muri filime. Yo. Muri filime. Yaje akurino. Bizi nk'umunyabyaha wese ufite icyo yicaye kukibona abantu bambaye uniform ya leta ugomba kuba ufite mu ubwoba. Bibiliya mu migani haravuga ngo umunyabyaha yiruka nta umwirukanyije. Yo. Umugabo yaje hano. Komeza kwinjira hano. Ajya kuri internet ajya gushyiramo passport ye nimba ari ku booking ibiki. Sinzi. Ntavuga. Ni bucece. Fili ya mbere dore aho yaje. Kanombe ku kibuga cy'indege niho biri kubera. Kanombe ku kibuga cy'indege yaje gukatisha. Biti. Munyamerika? Yes. Yego. Ndi Umunyamerika. Yerekana passport ye. Mugenda amahoro. Ku kibuga cy'indege. Bimeze bite? Yo. Rebe, maze kugera muri Amerika mbere yasize moto ye. Moto nicyo kintu cya mbere yabanje gufata. Ndagena nkurikire filime. Christina hear about me from you. Yibutsa amagambo mushuti yamubwiye Mike. Ati uzambwirira umugore wanjye ko napfuye bari we muntu wa mbere uzabimumubwirira. Wa mushuti we Mike bababaranye. Akigera muri Amerika nicyo kintu cya mbere yise atekereza. Kujya kubwira umugore wa mushuti we ati umugabo wawe twajyanye ku rugamba ariko yarapfuye. Yari umuntu w'umugabo cyane. Yahise aza mu rugo kwa Christine. Muri rwa rugo rw'umushuti we. Ibuke ni nayo murangiye akazi. Niho yayisaza. Kugera mu rugo abona ikigoryi yaraje kubika ko cyapfuye ni kizima kiri kumwe na madamu. Yagasani. Ikizima cyaramwibese kigarukiye muri Amerika ki. Yaragitutse. Hey. Nawe ndebere. Umuntu yaraje avuga ati n'umuvandimwe reka njye kubwira madamu ko umuntu yapfuye. Uwo muntu ni muzima. N'urwembe. Ntacyo yabaye. Nta nubwo yigeze agerageza kumenya amakuru yenga amenye ko yamusize mu Budage we bimeze biti. Uyu mugabo afite akazu mu ishyamba ajyamo akitereramo inshinge. Ako kazu niko kibanga yaragiye akabamo. Abagabo benshi buri abagira nta mugabo ugira inzu imwe yishyura Kigali reka. Uwo mugabo se shaho kari bake. Abagabo benshi bishyura amazu nk'atatu ya famiye. Iyi ninja n'indi ya gatwiko. Buriya nawe afite akazu mu ishyamba niko yatashyemo ntabwo yigeze agiwe. Mu gitondo akurikira cya kigoryi Mike. Icyo cyamurangiye akazi cyamutaye mu Budage azi ngo cyanapfuye. Ikigoryi kiri kwidegembya muri Amerika kimeze neza. Icyo cyamurangiye ngo inukorane n'aba bantu barizewe. Aba bantu rwose nibo bantu binyanga abo bantu nabicanye. Batumye yica umugabo w'inzira karengane. Wari uri gukora urukingo rwafasha abantu bose. Katurirwa tabara ubuzima bw'amamiliyoni. Ariko uzi kwica umuntu nk'uwo. Ni nk'umuntu wangambanira kungira nabi. Buriya abanyarwanda nimwumva umuntu ari gupanga gukirira nabi roki cyangwa agenda amuvuga nabi amusebya. Uwo muntu aba ari n'umwanzi w'igihugu.
aho uzi gufata umuntu nkanjye njye ncuruza ibyishimo sibyo kandi ibyishimo birahenda ugasanga umuntu ucuruza ibyishimo byibura ibyo byishimo bikagera kuri miliyoni 5 ku cyumweru abo nabari mu Rwanda navuze abari hanze umuntu ushaka rata kuraburiza umucuruzi w'ibyishimo uwo muntu no kukwica ntiyakwica uwo muntu aba ari umugome ibaze ko mu Rwanda no muri RDB kampani yanjye niko yanditseho icuruza ibyishimo rebe ndanabisorera ibyishimo ncuruza umukinga we kigabe kuri kintu igisirikare subiza urashaka iki ushaka kunda sa kureba abona ni mushuti we Go ahead. ndasa komeza hey yikanze muri mushuti we I went to your house to tell Christine. Nashuwa nje kubwira umugore wawe ibyo wantumye. You know he was coming. Rust yambwiye ko wari ubizi kazaza kuminga. He said you didn't make it. Yarambwiye ngo warapfuye nago ugeze urokoka. Kuki wambeshye? Kubeshya iki? Aramutuka. Real home, a tribe. Mbwira ngo kazunjyanyemo n'urugo rwa Nyarwo ngo n'ubwoko bwacu. But it did happen. Bira bintu ngo byagomba gukora ngo byarabaye. A lifetime. Bari bambwiye ngo bagiye kuduha amafaranga yadufasha mwambura imbunda aramusunika. What we stole is not data. Ibyo twari tugiye kwiba ntago ari data, ntago ari amakuru asanzwe. These fuckers want to release so they can make billions off people suffering. Wari umuti ugomba kuvura virusi bano baginga bashaka kurekura mu baturage kugira ngo binjize amafaranga. Abakire basora virusi kamara abantu, none bakazazana n'umuti none bakavuga ati umuti muze mu ugure dore wa muti wabonetse w'iyo ndwara. Uzi gucuruza umuti kari cyo kintu cya mbere ku isi cyunguka. Never want for anything ever again. Except for me. You can't go home. Ntago wasubira iwawe rero buno. Finds out you're here, he's going to come after you with everything. Nimba arashatse kwica kamenye ko wasubiye iwawe araza kugwiga n'ubushobozi bwe bwose akwica ntusubira iwawe. After everything we've done. Ibintu twanyuranye I fucking good for you. Nakuviriye amaraso mwana ngufata nk'umuvandimwe. Just what I got. None niba unyituye man. Buriya ngo ugirirwe neza n'uwo yayigiriye abagira Imana. Nge nta muntu nigeze ngirira neza ngo ayinyiture. Igihe cyose maze nyigira. Nta numwe. Niyo mpamvu umunyarwanda yaciye umugani ngo ugirirwe neza n'uwo yayigiriye abagira Imana. Uyu nawe aravuga ati umuginga namumeneye amaraso. None niba unyituye wa muginga ku rugamba yamuhaga ku maraso bagiye bamurasa ari kumurwana aho yaramuhetse bagiye kumwica. None niba ikimwituye. Cyamujyanye mu kazi kitabizi ko bazamuhemukira. Yeah. Turure. My father, Papa wanje. He branded me to be like him, you know. Yashatse kungira ngo mere nkawe. A fucking ranger to the bone. Angira umusirikare mu maraso bigira ahantu hose nkure ndi umusirikare. Cut him loose and they cast him out. Papa wanje ubwo bamwirukanaga mu gisirikare twahise tumubura mu rugo. Yarabuze ntiyagarutse mu rugo. Bamwirukanye mu gisirikare yitabura mu rugo niyongera kutaha. Corpse fucking nothing. Nta murambo we twabonye nta rwandiko yatwandikiye papa tumuheruka ubwo bamwirukana mu gisirikare nari umwana. And they just buried all the shit the fucker ever gave. Ibintu byose papa yari yarasize mu rugo narabitwitse. Standing over this pathetic little hole filled with stupid shit, and I swore to myself I would never be like him. I would never. Darahira ni ntago nzigera mera nka papa wanje wataye famiye ye. Uranyumva? Rusty finds out you're here, he's gonna come after. Boss namenye kuri hano Rusty arakwica na famiye yawe. In one way this ends. Hari uburyo bumwe bino twabirangizamo. Nubuhe? Nubuhe? Buryo yarabwumva. Nimba umuntu amenye kuri wawe yaza akakwicana na famiye yawe, uburyo bwo guhagarika icyo kibazo nubuhe? Ubwo nuguhagarika uwo muntu wazi wawe akakwica. Nimba umuntu ni muhura yakwica ubizi neza ko yagusanga nawe akakwicana na famiye, uwo muntu kumuhagarika rata nawe si ukumutanga ukamwica bikitwa kwitabara. Ubundi ngo ukunereye ku kagozi ko guhambiriza umunera ku ngata ye yo kwikoreza. Uwo ni umugani wa Kinyarwanda wacibwaga n'abakurambere harimo n'abami n'iki, nanjye nakuze nkusanga. Nimba umuntu ashaka kukwicara na famiye yawe, uwo muntu wamukorera iki? Got a beer? Meze bite Mike? Yes baza hamwe boss wabatumye ukaza bakuri cya kiraro. Sasu kugenze Mike. Fire.
biteguye kumufasha bajyaga batuma ngo mugiye kuzana datango n'abanzi b'igihugu kumbe mugiye kwica ubwo abakunzi b'igihugu dora amasasu bahise bamwataka mugabo mbere yuko abataka ngo abice bo baramwatatse bamwatake bamuhagarike na misiyo mbi akoresha abana bavuye mu gisirikare afatirana abana bavuye mu gisirikare badafite amafaranga bameze nabi ariko bafite umwitozo akabakoresha mu bugizi bwa nabi ababeshya ngo ni kubw'umutekano w'igihugu dore ngiki Katururi yeah hey yeah hey basuri kego barakaniga barimo nabo n'abasirikare aba bose urebe yo icyo birabaye urebe yo sasu nta mikino iri hano yeah Always want to die with my boots. teka noze nifuza gupfa nambaye izi bote aramwica yari yambaye ibirenge wambaye bote waririmbye si byarabaye ufite icyumba naguteguriye mwana ni mugenzi we tugiye mu rugo Mike tugiye mu rugo wakoreshaga abana akazi shyiramo umuziki My son. I didn't die in my sleep. I promise. Ntago ndibuze gupfa nsinziriye humura ndagusezeranya. Reka nsinzire ntago ndibuze gupfa ameze nabi. Nuko byarangiye nuko byagenze cyabaye imodoka yari yitwitse n'ubundi umuntu yapfuye birabyitwa impanuka
yaje hano abona umugore n'akana bari mu myitozo amaze iminsi atageriwe yaje hano abona umugore n'umwana bameze neza ibintu ni amahoro katururi agakontara yasinye ngo kagiye kumuhindurira ubuzima niko kari gateje ibibazo byose Jack guhindukira yabonye papa yagarutse umugabo agakontara yasinye mujye mwitondera ibyo musinya yibayitaga the contractor yari roke nk'ibisanzwe Imana mu mugisha ciao waba wifuza gukomereza amashuri mahanga gana Bright Scholar Center Rwanda imaze kuba ubukombe mu kohereza abanyeshuri kwiga muri Amerika, Canada, Ubwongereza, Ubushinwa, Pologne ndetse n'ahandi. Tugana uyu munsi wihitiremo mu mashami arenga 500 tugufitiye mu cyiciro cya bachelors na masters. Tunagufitiye partial na full scholarship programs by'umwihariko muri Chypre kuva kuri 50% kugeza kuri 80%. Tunatanga serivisi y'amatike y'indege. Nawe wifuza visa ya business cyangwa tourism yo mu bihugu by'Uburayi, Dubai, watugana. Dusanga aho dukorera Kicukiro urenze gato Sonatibe ugana Rwandex mu nyubako ya Lotus House etage ya mbere. Wanaduhamagara kuri nimero ziri kuri ekra yawe. Waba wifuza gukomereza